Нәрсе әйлендіресің аны? Бұл пішкен жұмырқа. Олай не? Көрдің? Әміні мен әлігіні тауы ясынан алдым. Ол чили пішілі. Әйленмеске тиіш. Олай не? Ну? Баран киғыну. Тауық переседел. Знақтанын. Атаплин цікішілі. Жұмырқаны пішіріп етірген бейді. Әйлендіргенше оша, жұмырқа полезно ол нервный системаны восстанавливать ете. Мында сен бітірген неврны восстанавливать етірге, 17 тауық салған жұмырқада кетмей. Сразу страус жұмырқа салырға керек. Сен страус алай? Қазір енді жұмырқасын алам дегенде көтің әти бәр. Емшақ жеріме ғипыс қойдырып жересім жоқ. Слушай, не волновай меня. Я оставь на меня покой. Итак, неврный. Прощай, температорная моя. Қуа кеттің? Прописканы алыштырам. Базға көшем. Ник? Тек бойкот. Кеше Путин карантинны продлевайтты ма? Итті. Халықны крыскабық тишіклерге яптылар ма? Яптылар. Биыл ненде ел крыс елі. Міне, шын крысларының нешік яшағанын білім ха. Ең тұрбай алам. Келесі ел ненде ел бұла? Үгіз елі? Точно шапылдаталар бізні. Менің үшін не переживай. Возьми себя на рука. Шапылды сиңа бүгін. Бүлмәмдегі нәни қышым. Бұл дүниядан тойдың мәлі. Нешесің? Шосы мені испуған ол. Кстати, бүгін мир трудмай. Айда қатын. Танцевай, может, татарча, а? Или ча-ча-ча. Может, румба-юмба. Или тігіні хип-хоп. Эй, танцор, кредитка ақша таптың мы сен? Хаман мен, хаман кредит. Ақша табырғам сеңа. Қазір, мен талант. Мен танцор. Қысқасы, бүйі меннен, ақша сеннен. Міне сеңа, ішлап әтек. Заначкаңны шығар тезірек. Бітті қарап тұрасың. Бір кредит мүккен абайым енді мен. Мани. Бесплатный танцевание. Давай. Шығар. А ну стоять! Стой, раз, два. Я вагон ішігін келген поезд көзгал. Ну қатын, дәулет жаңа самайыз пропуск ясады. Бек те оңайлы вақыт білән. Ертаңғы 5-тен 7-ге қадар спорт білән занимация тұрғары деп. Анда да покой жоқ. Бұл вақытта бет кішінің әтті де аурамға шықмай. Менің апшарқа келіп жеткен. Әнеге бұл вақытта шабырға ярай? Потому что бұл вақытта коронавирус жықлай. Келген мұншаға ұтында көтеріп қойды. Қазір енді мені. Менің пропуска жоқ. Тогда ашарға да пропуска біләңіне емі? Ах, так. Ашауы ярар әлі. Міне бәдірәвке кірге пропуска біле ясамасындар. Так что шамалап аша. Емі? Шамалап аша. Не волновайся. Шарапжан! Шаулама! Балықларға психически травма ясысың бет. И убери гәудәңні на сторону. На сторону. Короче, ал гәудәңні кіргенак. Яшын яңғыр келген кебек күйашыны қапла басып тұрасың. Іш табырға керек сеңа. Бар нормальный балық тұтып қайт та сат. Таттырғандар десеңа. Во-первых, самоизоляция. Во-вторых, даже балықларға гулайтырға рамай. Ана кеше, 2 сазан балығын штрафовать еткендар. Қазір рыбнадзорға икра білет төлеп ята. Бұлайынды сатқан бұлыр едіктейм. Сатқан бұлыр. Қатын, не волновайся. Не волновайся. Возьми себя на рука. Міне ішіне тұттым, бар шақтасат. Селегін алып қайтып татырма, емі? И оставь на меня покой. Привет, температорная моя. Став дедің, пожалуйста, таксист,
Şarapcan, bir klient Rahimcan, Urşetavul Baklajan. Bu машина bilen tiris taşıyın bit. Kay kişi oturttun. Jitmese iyisi de var. Тишто хатын, ниндеш, ароматты Франции. И вообще-то из машинадан түгел, анардан келе. Kişi maska kiygen, seniki koya. Хатын, какой, нинди маска болса нинди бұл. Чырай капланган, кылак тырпайган. Не волновайся, хатын, все схвачено. Так, мега крутой маска, любой политика отмазка. Оле, хоп. До свидания, показать. Давай. Lay. Koya gittin? İpike varam. Maşinan koya? Mene yana maşina. Ni bitti, ni krasınni. Kuvaşami. Kamerlarga vapşelek mi bu hatın? Гаишниклар мынардан өзлері автограф алылар. Поворотниклары koya? Какая? Міне, направо поворот, міне, налево поворот. İkisi бірге аварийка. Вообще бензинда ашамай, на газу работает. Gazı koyasın. Какая? Артта халі біткен сайын газ шығарып бара. Да? Әлі. Любовь моя, я за хлебушком. Әлі, хоп, әлі. Рушник тақырбу. Әлі, хоп, давай. Ой. Koya gittin? Sen bizning стиральный машина yanganını bilesingmi? Да, температорная моя. Мен сеңа подарок сделал, новый купил. Eyvet misin? Не волновайся. Последний модель. Мынсы вообще жанмай тұрған. Уташамай, суны күбағызмай. Kir küp sıyamı? Сыягынамызың, хоть сутковой жу. Фирмасы да бегайбет. Elle Samsung. Почти сам живоп сык. Так что, хатын, возьми себя на рука. Ышкана радость на века. Стиралкан тут-то иди мой и оставь на меня покой. Nişiysen? Benim марафон, физкультура. Ne urmanda tügül? Урманда бітlerinin кросс. Minalarga konkurent kına. Nindi kızlar karıysın anda? Хаттин, зачем ты так на меня раешь? Bu benim тренер. Ettim bit, marafonga записаться ettim deyip. Mine şulay hatna buyu bıt selketsen, akşam birgat işler, kıkıreymesem. Allah, diviziniyalarını ettireyim. Mart ayında ışkılı bir itiran maçılar kıvık bilem. Ey sportsmen, bokşada berenge marafonu kiti. Berenge parkurora çöşe, oturtmışa kalganı yok. Trener mine kişirgin aşarga kuştu. Мен кишелni шештім. Сказал, больше не сказал. Nerse silenip oturasın anda? Nerse. Putin hakiyetlerini silep oturam. Elle bakşaga şıgalar, elle yok. Zarlanma indi. Nişik zorlanmışsın? Kişkineden kora üstürdüm bitmiyorlar. Usi puti. Полный выпускник болып etkenler. Yaptı vagon işegen. Nerse buldu? İki выпускникім жоғалған. Кеше кім кірді? Kurşu. Шәлдіген паразит. Так, көрсетті миналарға қазір. Хабиб Конорға көрсеткен кебек. Bilmese? Bilmese, тішлерінен американский горкиясы минаның. İki altın çın sorup alım. Tekirsin сквозняк ауыз білем. Хатын, не волновайся. Выпускай бычка. У меня раунд за мной. День победы порохом пропах. Koya jiyindin bulay? Бүгін День победы. Ебілей, соғыс біткенге 75 ел. Міне, танық ясадым әлі. Парадқа шығам қазір. Быйыл бит онлайн парад, телевизордан гына карарга ярый. Как телевизордан гына? Біз телевизордан қараймыз. Алар анда бұл стадионда танық біла ереме?
Kim içinsin ol parat? Kargalar için mi? Самоизоляция bit. Самоизоляцияйmış. Bizning babaylar so'g'ishda birda ikki nemis savri deb okopda maska kiyib qashib yotmaganlar, so'g'ishganlar, ilishing kirishganlar. Hayda, o'tir tanıkka. Katyushani jırlab barsa. Qo'ya baramiz. Qaqqaya. Qapqa tibinde ish quruq beramiz da kirib yotamiz. Shul kunga qoldik biz hozir. Sharabjon, bizning produktni takibitga borga kerak. Слушай, Хатер, hozir bütün produktu tabiatda mana titta qachatgan pishirmasa, qachatmagan yerimni qachattirib jirman menim. Bizning bit barangida bite. Tak. Biz barangini qachon chechdik? Kecha. Takda ikkinchi hafta qolamiz. Ulguradimi? Ağzını tatıp papitim. Barangi bitadiysin bit. Açsın kizak kiri kazıp alırsın da aşarsın. Подумаешь, bu yıl barangini iptere kalabız. И не волновай меня. Оставь на меня покой. Sharabjon, Da. eshitdingmi sen 12sidan sadiklar ishli boshlaydi. İşittim indi. Bir kulağı işini saganlar. Ata-analarını işletmiyorlar. Sadiklar işli. Genial. Ne ishlaymiz? Sen işlisindir. Men malay bilan sadikka jirayim. Haşatalar. Da bafksin birerler. Çıkışasta acıklatalar. Kishi kuldirmaydi, kim kirsin sinanda. Hatın, ne volновайся. Men malayning animatori bo'lib boram. Ishonmaysizmi? Ole, hop! Men Sharabjon Паук за тарелку кашки развеселит всех вокруг. Neste qarab turasың. Baram desang, men anda senga бегемот костюм olib qaytdim. Так что возьми себя на руках. Qo'ya ketding. Какая? Работать! Ура! Гип-гип, ура! Putin aytdi, maska, perchatka kiyib, предохранять etib ishlarga borsang yaraydi dedi. Qo'ya borasan endi. Ну, shaharga ketam. Пока konsertlar yo'q, конечно. Ну, to'ylar bo'lsa da o'tkaram, не переживай. Hozir bit to'y o'tkazsang-da undan ortiq kishi yerga yaramay. Как? Undan ortiq kishi yerga yaramay. Qolganlar terazdan qarab turami. Qisqasi, ishsizlarga kerak. Пока Putin не передумал. До свидос и покадос. Au Wiedersehen. Shulay ish izlaysingmi sen? Taptım endi men. Nende ish endi? Nek, ko'rmaysingmi? Men hozir главный акушер куриного роддома Сибирского отделения. Вот. Bu benim xotin biznes роддом. Так что тебе qirsoqli tovuqlaring bo'lsa, olib kel. Pablo to'kirtim. Qo'ya tutib qarayman hali. Tuttirganlar. Ой, sepay kelarmidi? Какой императорный. Это сахара. Что ты на меня орешь прямо? Молодцы. Ланку обязательно. Хотя, ну караманьте, пожалуйста, кусти разум. Оставь на меня покой, чебышляры не беспокой. Выписка келесің. Teşekkürler tutup. Давай. Ey, akuşer, shibishlaring qo'ya. Завязал мне хатан. Tashladim. Какой-то неверный шел. Это ж, блядь, талашib etdik. Оказывается, ikki shibish anardan tugul. Hozir ne ishlaysing endi? Mana saban to'yga hazırlanan. Bu yilda kirashasingmi? Какой крэш? Tegi yilni kirashganda maykani salganim. Taka mening muskullarini ko'rib, сознание потерял. 2 soat откачib etib yotdilar. Hozir narsa? Mana tashqi yarishina hazırlanan. Qopshakni qo'ydim. Тренироваться etam birinchi o'rinlarga. Meni o'tirtib trenirovatsiya et. Hozir seni o'tirsam, точно birinchi o'rin olaman men. G'imoroy bo'yicha. Не волновай меня. Оставь на меня покой. Оставь. Ey, nishlab yotasan anda? Ой, xotin. Как тебе дела? Kecha tachki bilan shib ketganing, sabon to'yga hazırlanam deb. Tachkin qo'ya. Какая? Меня не? Меня подменял. Раскладушкаga. Shayga abonement oldim. Nenda abonement? Как nindi? Sariq o'qitarga. Mikrofon ekan. Yiqilsang ishing bora. Kelib ashatalarda. Bola yatsang, butun sarig'ing adashib bitashak. Xotin, не волновайся. Adashmi.
Алар навигатор бойынша жүр. Так что возьми себя на рука, абонемент іздеп қара. Сарық күту меңа, сиыр күту сеңа. Зато тамақ тоқ. Қайттың, бүгін бет пионерлар күні. Сен пионерларның девизін білесіңсің? Конечно, будь готов, всегда готов. Хотя бұл коронавирус білән біз былай да пионер кебек. Любой бірге готов. Алла, қаралып біткенсің, Индия артистларына ашап кеттің. Индия артиста говоришь? Тогда встречай Митхун Чакраворти. Мен барам орамнан, як-яка каранам, полиция тұталмады, шунарға да шатланам. Перчатка көршінікі, маскасы төшінікі, коронавирус қытайныкі, қашларым өзімнікі. Мінді қаха бекина би, упривана жанай, упривана жанай. Шарапжан, көрші туған күнге шақырды, нешлейбіз? Тағы расход. Әлі тек айны ғана туған күн ейбі. Ол нәрсе, ай бойы туған үстілі. Кіре алмайбыз деген. Торт болса да кіртегенді? Хатын, дистанционный бітіне бір, понимаешь, нет? Ана, ватсаптан ғана бірер, торт картинкасы жібер, момент барып та жейті, біз алмайда. Алайса, сенің де туған күніңе шақырмайбыз енді. Как так? Ты что, хатын? Я же шутканул. Я уже подарок приготовил. Во. Ақша қайын алдың? Алмадым. Бізге бит мұны оң як көршілер подарит еттілер. Біз сол якқа подарит етеміз. Қайын білсін алар. Не волновайся, температурная моя. Бір 5 жылдан соң кері айленіп қайта ол бізге. Так что, көршіні, happy birthday to you.